يبين وجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قلبي علت وضح كده مني الها صلى الفجر ولف في مصر وحواليها. الله الله Alo zany sacrifier zany atsika mampianatra fahitatsika fa atsika mahazo tombontsoa be amin'azy. واكتر لو قلت اوصفها انا مش حنصفها واكفيها. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي Atsika zany manampy olo lafa atsika nino mahazo tombontsoa am Allah subhanahu wa ta'ala. وحواليها. الله الله على الازهر. الله الله Oka atsika hinakinaka amin'olo eto ambony tany fa nino lehibe hinakinaka Allah subhanahu wa ta'ala ahinakinaka amitsika. على الازهر. الله الله اكبر من الدنيا كمان واكتر لو قلت اوصفها انا مش حنصفها واكفيها. الله الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Falme abatika na tukatano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nena tika asitika ntumbu Allah subhanahu wa ta'ala andiresaka tena nakray tena zay matetika kitenentsika fa mety misy amitsika zany mahafantatra ino le dikany, ino le signification nazy, ino le importance nazy, fa misy amitsika koa zany tsy mahalala. Fa teny ohatsy ny fantatsika maro ny haitsika signification nazy volagna fa atsika zany tona amin'ny zavatra jiaby zay mandalo amitsika. Atsika zany lasa mahita n'ino zany, mahita hoe fijery hafa zany amle dunia zay misy atsika teny. Tsy ino le teny zay nderesantsika niany, tena anakiray hoe alhamdulillah. Maro amitsika milaza zavatra zay. Alhamdulillah hoe fidirana Allah subhanahu wa ta'ala amle safidinazy. Midika hoe alhamdulillah hoe ya Allah zao mankasitsika amle safidy zay napetsikanao aminakahy, amle safidy jiaby zay nampandalovinao amy zavatry zay nitenao andalo aminakahy, zao mankasitsaka aminazy io. Zany dikany alhamdulillah. Atsika mandeha mijery tantara kelikely makasika alhamdulillah zay. Le Allah subhanahu wa ta'ala nanamboatra zanak'olombelona vanalohany Adama alayhi salam. Le vitan Allah Adam alayhi salam nampidiny Allah ruh taminazy tao. De nitsiveny mpaminantsika Adam alayhi salam. Le izy nitsiveny zay nitenendreo malaika manao hoe de rao tomponao. De Adam alayhi salam zavatra vanalohany zay niboaka tamin'ny vavanazy, alhamdulillah, alhamdulillah. Sifatsika hoe izy nankasinino ni de Allah subhanahu wa ta'ala. Nazava manapahezina milaza hoe natonga Adam alayhi salam nilaza alhamdulillah satria izy nankasitsika amin'ny safidiny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny fisiany eto ambony tany. Alhamdulillah. Atsika nijery information vitsivitsy any kaloha maambaratsika le importance zany alhamdulillah zay. Atsika mbadimadika boky masina al-Qur'an, atsika mizaly fanomboany boky masina al-Qur'an amle temy alhamdulillahi rabbil alamin. Dem Allah subhanahu wa ta'ala zay naharan'ny zao tontolo zao, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala koa nanamboatra zany dunia zany. Iny zavatra nambany Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Alhamdulillah, dem Allah subhanahu wa ta'ala zenino izay nanamboatra ny lanatra ndraiky tany, boko nanamboatra ny haizina ndraiky hazavana. Zay Allah subhanahu wa ta'ala maambaratsika. Le olombelona tonga amin'ny yawma al-qiyama, le tonga amin'ny yawma al-qiyama io, ino ambany tompotsika Allah subhanahu wa ta'ala, wa tara al-malaikata hafina min hawlihim al-'arsh يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. عمنا ندون قيامه وملائكة وانجيل زن منو تونزن منو سايكل زن أمني عايش الله سبحانه وتعالى رمد الله سبحانه وتعالى أي الله سبحانه وتعالى أمني زن تساؤل من فامرين بقولينه وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.
zava importance zany alhamdulillah zay. Le olombelona fa midika ao anatin'izany paradisan'ny Allah subhanahu wa ta'ala zay. Izy avy zay tenendreo le tafidika teny paradiso eo milaza alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillahi alladhi hadana. Alhamdulillah dir makasitsika misafidiny Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi alladhi hadana. Nafanidika amin'ny place te ohatsy zay tsy nampahitsiny Allah subhanahu wa ta'ala zay mety tsy tonga amin'ino amin'ny place tiny. Zava zany fakasitrana fidirana Allah subhanahu wa ta'ala. Dikan'izany atsika mezao miteny alhamdulillah amin'ny situation jiaby mandalo amintsika. Ny passe examen tsika mety nisy note zany voakabakao tsy mifanaraka amintsika tenena alhamdulillah makasitrana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Nitady asa anao mety tsy nahazo le asa zay nirinao nefa dossier-nao déposenao poste hafa tenena alhamdulillah. Nisy projet maro sambihafa mila nataonao nefa tsy tanteraka mitenena hoe alhamdulillah fa kaza mandeha manome médecine olafa tenena alhamdulillah za makasitsaka amina faliana. Jevantsika fa amina sallallahu alayhi wa sallam ampianatsatsika ohatsy atsika zany misy zavatra mety nilaitsika niritsika zany nefa tsy nahazotsika iny zavatra nambara fa amina sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah amin'ny zavatra jiaby zay mandalo. Fampianarana io dikan'izany zavatra jiaby zay mandalo amintsika mieza miteny hoe alhamdulillah. Ay paminao sallallahu alayhi wa sallam ambaratsika landrazany alhamdulillah zay. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah io manandanda mavesatra yawm al-qiyam la yapetsika amin'ny balansi fandanjana yawm al-qiyam. Alhamdulillah. Amana atsika izy atsika nijery tantara anankiray tantara zay atsika itsoana lesona. Misy mpitondra tamin'ny tanàna dia izy manana zany ministre anazy. Ministre anazy zany anisan'ny hoe mampirisika le mpitondra hoe na ino zay situation zay mandalo aminao teneny fona hoe alhamdulillah. Na tsara zany na ratsy zay mankasitrao fonao alhamdulillah. Dia zavatra nandalo andraiky zany andeha nivoaka ministre ndraiky le mpitondra navy tany zany mpitondra tapaka tananazy nisy zavatra nataony zany tapaka tanan'le mpitondra. Dia izy zany niafatsafy dia ministre nanantony nanontany ima zavatra mandalo izy miteny tanaka tapaka. Dia nambara ministre taminazy hoe teneno alhamdulillah mankasitrao safidiny Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nisafidy io izy mahiny zavatra tsara amintsika aminazy io. Dia le narenjiny zany le mpitondra izy neloko nalaina andeha nifodiny dia nampondra zany le ministre. Izy bokoa zany nandeha fotoana izy nangala ministre vaovao. Andraiky izy nisy zavatra zay nandeha nataony izy niala tamin'le frontière zay nisy izy ka frontière n'olafa dia nisamboandreo izy tany mpitondra iny. Dia anisan'ny fomban'olona amin'ny place io zany eo zany manao sorina olombelona. Tamin'io zany eo ndeha ansorina le mpitondra zany le mpitondrany kanefa zany jevan'io mpitondra iny tapaka tanany namban'io ty tsy mety anaovana sorina zany zavatra misy klima zavatra misy nino misy défaut tsy mity. Fa mbila izy mandia tsika jery ho lafa zavatsika amin'ny lafa zavatsika ministre anazy ty na miaramila niaka taminazy. Dia le anody ino mpitondra iny izy daiky nahatsaro le zavatra nambara ministre anazy teo aloha izy dia nandeha nino nandeha tamin'ny fondra nandeha tamin'ny prison zany dia izy nitantara problème tamin'ny ministre anazy. Dia nambara ministre anazy alhamdulillah zaho nankasitsika Allah subhanahu wa ta'ala zaho mbola mankasitsika Allah subhanahu wa ta'ala fa ohatsy za tsy nampidino tampondra tato mety za le nino le tamin'ny place le ministre anao vaovao iny. Zay mila mahambara atsika teneno alhamdulillah. Fa ohatsy nambara Allah subhanahu wa ta'ala ao anaty boky masina al-Qur'an la in shakartum ohatsy no me mankasitsika maina ampitombonay evany Allah subhanahu wa ta'ala ampitombonay zavatra zay. Dikan'izany ohatsy atsika me mankasitsika asiviny Allah subhanahu wa ta'ala asoavana hitatsika fa ata zany fotoana kely ata zavatra iny azotsika kely atatsika mety fa hasana azotsika zany hoe tsy le nilaitsika fa hitanao fa nabokola sy hitanao misy asoavana misy fitianao nety le asa mandeha tsy le asa zay nitsakarenao. Dikan'izany maheza manabetsika miteny hoe alhamdulillah amin'ny fiainatsika na ino zavatra mandalo. Amin'ny manaraka anay
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.